sasarangan manjatkan puja kali puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu prantos masihan nikmat iman Islam, nikmat sehat wa afiat, sehingga tiasa hadir di mahfalah dalam rangka akdu nikah. Rahmat senderang salam mapang mudah-mudahan selalu tetap terlimpah curahkan ke junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluargina rauh kepada sahabat-sahabatna oke kepada tabi'in atba tabi'at khususna umumna kasadayana selaku daripada umatna. Mudah-mudahan sadayana kenging syafa'atul uzmati mantena jaga poe kiamah, amin ya robbal al-mukarramun, para kasepuhan, para tokoh-tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khususil khusus anu ku kaula sangat dihormati tur ditedak bisa doana kekasepuhan urang sadaya anu di Paneglang. Oke, kasepuhan urang sadaya anu di satempat, kasepuhan anu sanesna, mudah-mudahan para kasepuhan urang sadaya senantiasa dipanjangkan yuswana tur barokah, amin. Aparat pejabat kepemerintahan di atasan dugi ke bawahan, di bawahan mugi ke atasan, mobil khusus aparat setempat Bapak RT, mudah-mudahan Allah dipasihan kegiatan bikin melaksanakan roda-roda ke pemerintahan. Begitu kula sangat dihormati tur diistimewakan ke keluarga besar Kamistari selaku daripada wali calon pengantin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mangtena dipasihan umur panjang barokah, hajatna ditampi ke Allah subhanahu wa ta'ala, putra putri anu pade dinikahkeunana senantiasa dijantenkeun rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Begitu pula kula sangat dihormati tur dimuliakeun kakori anu tiji berubuk anu alhamdulillah perantos kadangu kurang sadaya kakuping kurang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya nguping kenana kenging cucuran rahmat ke Allah subhanahu wa ta'ala wasilah ngupingkeun awasan Al-Qur'anul Karim teristimewa kedua mempelai oke ke urang sadaya selaku daripada mustamiin kenging syafaat Al-Qur'an, amin ya rabbal. Agatahila pukula sangat dihormati tamarotibul acara nu perantos masian waktos kesimpiri bados pikeun mandu dinai akdu nikah gunami dadakan ya dadakan nama nek nama kau a i ka wana teu aya halangan menambah ya bro. Jadi masa kapanggihna bae ya dadakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dipasihan sehat wal afiat, barokah umurna sehingga mautna husnul khotimah. Hadirun sadaya para rombongan anu ti Paneglang anu kula sangat-sangat dihormati oge anu sanesna ku Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tempel ieu mahfalah menjadikan hiji wasilah cukang lantaran dihampura dosa, amin ya rabbal alamin. Begituna kaula hanya sebatas mandu, adapun hak untuk menikahkan anu pikeun ngawinkeunana mah walina ieu Bapak Mistari ngan kula mah sekedar mandu ngan kitu ge ieu kumaha bapakna ieu kan lebih abdol nama bagus nama bayar atuh walina langsung sebab naon kena ragu-ragu dia langsung wali nama
Maya kira-kira langsung baik jadi wali wali ngedadak pandu mainnya Ini aja, angkat ini aja. elak izin lagi izin lagi izin lagi jadi meski penta izinnya kalau sangat pikirin ada mohon melewati sesuai dengannya nek wakil nek langsung baik nih makanya kan Ini tuh orang buat. pengantin baik kan dia hanya sahabat-sahabat nah aina ulah nuhunkeun dua saksi antara rukun nikah eta ayana ini banyak hiji pengantin laki kaduana pengantin awewe pengantin laki terus saya pengantin awewe terus saya selesai anu kaduana wali saya sedangkan dia anu katiluna saksi di pihak pemegang dan tidak setuju ain jeung saksi di pihak awewe misalkan tantun dina ikan kabulna kalian ikan kabulna mah sesuai pamanna kamisah kan sungai ikan kabul kang sungainya ikan kabul ya namina saha namina pilih belenak bagus maksudnya jangan pilih kekecaan gebrai pilih rijal maher rijalun maher mahir namina beliwati aku banyak mudah-mudahan cocok nah, jadi iya bangunan di mana? Di Jakarta. Jadi jangan ngomong akrab banget ya. Nah iya, ini nama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diberkahkannya. Kita amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan iya naik ada lagi sebab ada yang nak kupel dan yang nak koret-koret ya ada lagi maksudnya. Nangke ini bakal manu ya nama dijemput sampai mehna dia itu acara dimulai kurang sami-sami maca syahadah maca istighfar maca salat misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا نساء ونساء خلق منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا Kawan sekalian emas 10 gram atau 10 juta dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawais juga wa angkah juga wa akimah wa ahada it wa ahada semua wa ahada kalawan mas kawin 10 gram emas atau 10 juta dibayar kontan. Dua kali, terus 2 kalinya kalau dia iya nikah. Minggu dia paling ini. Alhamdulillah pantos certosnya langsung kontan cara aku nikah terus selesai. Mudah-mudahan yang menikah detik ayana sampai ke makin ayatnya dijantankan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dibasir amanah putra anu soleh putri anu solehah senantiasa takwa Allah Subhanahu wa taala dan gawe bagus ka ibu bapana berguna bagi nusa dan bangsa terutama kali agama Islam anu pake karidho Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kabihatur kirang lakunna mohon maaf sampai maklum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.